Омикрон штамне тупсабалартын рамбан нумайвығы тіртмері бұлінде вол пиде ховыр сарылады. Шағы чилажин вакцинациялен небе шиғын теші дұқтырзе. Пирін республикарада ку вируспа аптыраны пір пациента тупсабалартынан хальвал варжы ветеранезен госпиталинже сипленет. Тухтырзем каланыдырых омикрон штаммебе кіске вғытра чилайшын аптрама бұлдарад. Шубашкарда пенеді ғыржыр алы 20 шылғы аржина неғына тупса балыртна. Выл коронавирусран прививка дузай хүделенне, шавынба чире шымылынчыца ертерет. Оның шемгиде халь карантинра. Взен сылықне тухтырзем азырхазадыраща. Аржин терлі хулана, ұты жыржыва тұқса жүремень. Апла тепхулара омикрон вирусне шакалатны жіндем тадабур. Шидинзе шитне жинзене шешмарвал ажызене, яшхерзене, аспландарма булдарайд, чилеттерзе ярайд. Онзыр бөшне чие юлны хирарамзен бірге дязы елеспет. Ача шуратма тиллявлартны хирарамзенде, хадилензе маларах вакцины доза организама хадирлеспет. Енженде коронавирус херзен вадамран тебер вундва дугундан дин премеш симптомзен паларны болзан, омикрон веже 2 дугундана хейн бірге білдерет. Шалагайны чербе аптраганзен уйрымақ сықланмалла. Премеш пақсан, ағал черден ағал грипран уйрылзатым ашпек тойынайд. Чынақта пушланайд ағал пуширатнын жейін температурығы барзагайд, шымжақ ыратайд, вайжук, абачес келмей, шинын бірмай вырдас келет, шеврас келет. Анжақта тепленрех пақсан, температуры хвырчак майш, виштваткона бураган чербе, килделар майыра майш. Паллах малданах тухтырзене жинзе, анализем думаллах. Иртне пелік кундар әшере тахырвынулды бенде икшер жетмел олды жынынне ковид тупна. Візенжен шичер загрывын вишежен омикрон штамм болна. Ытларахы же мускавра пурнаган зем. Падемешле халлиге ына шержывын шерембір регионенже тупсапалартна. Предемтинжери сывлых организация азырхаттарны дырых, шак омикрон вирусе, унчен коронавирус черебе чилезе иртернезенеде, вакцина вғытра туманны зенеде, ревакцинация дейт бір вырсла, бізенеде азапландарма бұлдарайды. Шауынбада онба крешме перен паллах вакцины тілдеу болмалла. Шак меслетпеше шебер хамыр организма хүделесі қыдарма бұлдарад бір. Тухтырзен самахибе прививка дунызен коронавирус мутациленмеш. Візем череші молынчыца ертереші. Вакцины ба хүделенмен чына ковид ерзен вирус улжынза малала сарылма бұлдарад. Омикрон шыбақ шапла адаланза гайны штам. Чывашкенере черлегензен ежі тұрық үссен пациентсене сеплеме медицина учреждение зем хадер. Хушма и гибень вырын хадерленя. Пайнгигуна тағажыр херехулдышын стационарда сепленет. Коронавируспа омикрон пуррибе жүкіне ПЦР-тест палырдать. Візене хал вунвиче лаборатории редерслеші. Күннет вады бине яғын анализа тепчеші. Шидесернере шыне Шубашкарда тебір лаборатории худагаймалла. Икіленюлі анализсене тепле тепче вали республикари гигиеныба эпидемиологии центрне задача. Чувашкенгларм вали Алена Артемкина, Михаил Солин.